ka sir maya thuthi MNF legislature party ya kan deputy leader ania ram rong bol na nasataka kan phak ang to ka kan lo tho pui thin anhung kan lo zui thin voinia awun ve talova avain zoom thei lo te ve chanda ma chu a chan chin po sei tu tam loksin o assembly session kan ena pulal Rintluanga sai lo ṭhutna ruak avain me lo te lul ka tia auyom ka tia pulal Rintluanga sai lo hi assembly session ti mu nom tu ka ti hei tun nai kum som chung ngai toila assembly session ti mu nom tu ber ani hialang em o ka tia ruling an ni lai ni mo opposition ni lai po ni ta se ruling an ni lai phe ka chonin pulol do manen khan hei mitam takin anin huwa emoni le mimalin huwa na nei emoni le ti tur khop khan ramtan rorel na ina thane man ngai du na chutiang khopa ramtan na contribution nei tha chu ni in ka thia opposition an nei nuwa po debate tor tha ani je ka thia tiang chonin awi omani MNF tan le ram tan uyom kati opposition ben sa thu takhi mi pui tan hian an tang kai je ka sai to a tiang chon abik takin MNF MLA ta tan khian a khor thlak karinga a ṭhutna han ruak huai mai te ma purbat ro moya bula thu ve ran han mu te khan a thlamun thlakin karinga ni anunga thu purin sanga te hotan te po hian mar chu om ve talova awyong bari takzet mai MNF tan mai ni lo house MLA zongzong BJP te Congress le ZPM tan po nianga house ti nuam tu house chung le apon lam thlenga boruak ti hot tu ber kha ti hen om talova an khua a harve thup karing ani ang po ni se kain rol lokani ngai thla zel te ang speaker kan nei tlanga kan soinual to wa kan thian dangten na soidona wangin ama chanchina soidu tem kan nei chu pulal Rintluanga sai lo hi mi principle nei tha adin na nget takading athiante tana po beltlak thianin om ani kum sang khazakua somsari le paruka MNF azom tiratanga ahun to kum somli le pokot chung hi pathian le kanram tan ti a arong bol na huna nget taka ngingai lo ding ani rimsim hian pulal Rintluanga sai lo rin om zia ata rang ka khia khati chen no lok khlai te kha khati chen rin om takum somli leng sai ka ti ka kum som nga don party pakhat tan rin om taka om thei chu arin om ve thoka tang ti hemi a political career a chonin alang chiang reng mai ni khami ringot po kha ama pulal Rintluanga sai lo ngai san chan tlak nin ka ria how to the thu em how to ten om tura anti na huna kal tura anti na huna kala chutianga asalaya po pen angai po ma hroi thin tu how to tha kan ramin kan chan ani ahun le mun anga zirzela in adjust thiam kan leaderin at soitak ang khan le khazir ko ma chuan qualification sang tak ani how lo ma se pulal Rintluanga sai lo kha mi thiam ani ahun le mun zirzela pian pui BA nei kan ti anga he house a ngei po contribution thatak tak nei house ti za oma ti mu nom tu a om ve tak lo awanga house po ken pe talo ti te po kan benga hian ri awmani pu speaker atong kamlar tak pakhat kan zawai kan hoi fo thin chu point of clarification ti kha ware ema aron din to chuan eng tak mon hiang mo kan tia iding lam mi te po hian aka de amodi ban lo lau de fo in ka hria chu tiang taka mi hu hang ni ani wangin aro pui ka ti politics si athiam ka ti em na chu kan house leader ne yan in zui na sa income na sa an nia he house le house po na po an in be na sa an in kap na sa thina ni kan house leader hi iveila ma ka thutna thut lai hian purin tluanga political name tur pakhat
dam pasavom ti kha house leader hian aron koina amara chu huat an hekin purin tuang asai lo hian ama ber khana lo ma tero ni pathum in thana sakna achan theina turata na manru amangin September ni riat sang ni somni le pathum khan dam pasavom ti sak siamin abiala chuan thalai an hasup supa chutiang taka hetiang ang political thila manatang kai po mangthiam purin tuang asai lo kan nei hi aro puini voina hian abik takin keini party lamte legislature party tan chuan amun ruak hi azau kan tiani anu pui fanau atu le fatele abik takin akal santa dampabial mi pui ko har takte pathianin thamuan mol ro se loksino te khan puchan ma thosoi kan ngai thla zota a kan chief minister pul do ma hian entinge purun tlong asai lo chungchang he soiti ngai thlave lokila Oma Max Super Specialties Hospital New Delhi kumsom rupangami ni na borala July ni somni le pathum sang ni le somni panga anchen na in luangwal aizola William ani pulal Rintluanga silo hi pulal ngwa silo let le pilal minglian ni let te fa ni in zon ni som pathum sang ko som ruka durtlang hospital apianga anunaw hi mi pa pariat le mechia pali anni pilal buat biak truaminen meni som sangkas ko som riat paruka anin neya fa pa pathum le fanu pani anni zirnalama sangkas ko som sari panga khan cho chunga high school atangin poriat azova zirna chun zom to lovin kum sangkas ko som sari paruk atanga sangkas ko som riat paruka India le MNF in remna zia thleng kum som chung arammu a MNF azom tirhian kum som poruk mi lek ani nge remna noya politics alu chilthu zela kum sang khas ko som ko atanga sang ne le pani thleng tram li chung luangmol village council azona thlantlin ania kum sang khas ko som ko atanga som ko pathum drama president ani nge MNF party ani na poimo tak tak thalai joint secretary te General Headquarters General Secretary Advisor le National Core Committee Member ni na te chelani kumsang ni le sompriat khan MNF ticketin second nampa Assembly Constituency atangin MLA tan thantin ania 8 Mizoram Legislative Assembly sang ni sompriat atangsom ni pathum chung khan Deputy Government Chief Whip ni na achil kumsang ni le som ni pathum in thana abial ngai atangin thantin le ani pulal Rintluanga silo hi Mizoramin awi tak seta ramle namtana in pekna le na alo thote ngai luin achuang tak set ani thamuang takin chol se he hun hansan paltiang mek lai hian akal santa ka chung te tan thamuan na kan dil pui ani an pani atan le ahrim prima pu speaker kan soi tel du chu heng kan member Satuan ram in pansan ta te chung kwa hian arsan na le mamo chi rang an nei thei china chunga chuan a sarkar ding lai tu po ni langin sarkar ding lai piangin an tan an kalsan ta an chung te an pui fanaw an tu le fa te ta na kan ti thei te tin an tan kan in hong reng ani ti hi kan soitel du bok ani alome awat lamon thak ve purin tlong asai lo le pulal do mate hi anin zuina sa kan hre to thina nga social media te po an soi photo thina chanchin an nga em ani khami chungchang te ngaron soi chu ka ring dewa amaro chu ahun ani lo mai thaya heta purin tlong asai lo te ina tele emile tena an varal na de po khana soi to thawin ka ria chu phazon house a chon khatiang kha jep lutu lo te po de me thena kina an la soi don chawin ka ringa purin tlong asai lo chanchin hi chu house ti mu nom tu ka ti kha ania chin a han pu chanda ma han ron soing ka ria a lova a mu nom lo shot don ani hei tuna hian dam pabial by election don a hemi chungchang pui kalari ekanga tuna hian ruling in MLA pakharan nei beljon assembly session hi a mu nom lo shot don a mu nom ringot kan lo enge ni a mu nom zong ringot kan lo en ani chuan a mu nom lo shot don ti hi ka lo thlir dan ani a chuwang chuanin
pu Rintluanga sai lo mun ruak hi azau don mange o ti hi e politics a zu thre thuk vak lo tan po hian a soi thein ka ria ang po ni sela emile dang te pon pu Rintluanga sai lo chan chin hi ron soi tlor ring ka ria kati zong kha tun tuma chuanin kan chief minister house leader le opposition leader thu soi pu Rintluanga sai lo chung chang thu soi te kan ngai thlak thei kan react thei ni ro se